Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel og karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Og karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Just call me Alex. Average looking girl lang ko. Always on the go. Happy-go-lucky. Loves to party, hang out with friends. In short, YOLO kind of girl. 2 months after our college graduation, at that time I had a boyfriend. Now, ex-boyfriend na lang ako. I was invited to his birthday party. Ako man jud ang type of girl na easy to get along lang. But I can't stand my boyfriend's friends. Grabe ka mga plastic. Kabalo manggod ko na they don't like me. But the feeling is mutual. I was super bored to death at the party. Like, please kill me now kind of bored. I wish to leave the party already. But out of respect to my boyfriend's friend, who was celebrating his birthday at the time, I decided to stay a little bit longer. It was past midnight when my mood suddenly changed completely. Niapas ang usap pa ka-amiga sa kong uyab, and I hated her so much. Pero na siya'y kuyog na super nalang yun kalami na guy. Like he is a ridiculously good-looking guy. Macho. Boy next door face, oozing with sex appeal. Basta tall, mistiso, handsome, and full sleeve tattoos. In short, hanak sa Ginoo. AKA my ideal guy, because I'm a sucker for a macho and guwapo. I was instantly attracted to him na dayon. I don't know why, but as soon as I saw him, gikilig ko. I had chills in my spine. The whole night, I noticed na mura siya out of place. Behave lang siya. He would only talk if someone asked him something. Basta super ka-quiet lang siya. Nakana gugudayon. Nga my God. Bad boy nga pina-mysterious ang effect. He is exactly my type. Sa moto nga ako din siyang giduol, ang chika-chika din mi. We click instantly like mura na dayon mi og BFF. Mura siyag long lost friend nako na dugay na nga wala makita. Despite siyahang kahilumon, nice man day siya ka istorya. Lingaw, wala libog, and funny sad siya until na notice nako ang akong boyfriend murag nagselos. Well, nagselos jud ay cause we had a huge fight after that night. Kaya nag-flirt daw ko ni baby boy, bisag wala, at least not intentionally. To cut the story short, nagko-vibes yun mi ogay. It was almost like we had the same traits. I saw myself in him. Boy version na ko siya at least sa personality. Anyways, one day, I received an odd text message asking me if mulaag ba daw ko. I was not expecting na mo text siya na ako. Pero, nagdahom ko. Bitaw. Sa pinareply rasad ko og host this. Na-reply dayon siya sa iyang name. By the way, iyahang name di ay is Alex. Like, OMG. Same me og name. Soulmate na ba jud me? Bitaw. So ako sa gikilig ko to the bones. Sa moto, I told him yes. Manglaag meron sa barkada sa kong boyfriend. Ni-reply rasad siya og see you there. Like OMG. Magkita mi og balik. Moto nga nagkita mi sa club kay kuyog day siya sa amiga sa kong uyab. Moto nga taga dayon mi like murag dugay na nga kaila. Super cool this guy yun eh. Kami lang jud ang sigig istorya and dance ato nga night kay ang akong uyab biyaan-biyaan ko kay daghan man kaayo siyag friends good. So ako, kiver na ko kay enjoy jud kaayo katok si Alex.
He talks with sense gyud, like super witty kay English speaking kayo because he was raised in America. Complete package gyud siya. Mao di dyan ako malikayan nga magkagusto siya, but wala ko'y intensyon other than making friends niya kay cool man jud kaayo siya. And hey, naa ko'y uyab ato nga time. So I'm off limits from Alex. Until naabot among topic siyang personal life. Out of nowhere, I asked him as a iyahang girlfriend. It took him a while before siya ni-answer. Ana ra siya nga is been single na daw for over 2 years. Like what the hell? There's no way. A good-looking guy like him wouldn't be available for that long. Not even a week. And I don't think so. Na-surprise yun kay ko. Na-curious yun ko ayo niya and OMG kay single siya. Ako kay double. Bitaw. I mean, ako yuyab. So it's not gonna happen. After that night, mas ni-strong amo ang friendship. Like always na siya nga kuyog every time na ilaag. And sometimes, mag-host siya party siyang condo and invited me sa kuyab. Yes, he's cool like that. Weeks, months, years og nilaag. Super close na yun kay me. Like siya na yun ako ang guy best friend. Like literally best friend na yun me. And kami sa kong uyab, we were not a perfect couple. Sige mi og away. Akong uyab, permi na nga gaselos sa closeness namo ni Alex. Dili na siya gusto nga magkita pa mi ni Alex. Kani si Alex pod, super goofy and sweet kayo. Siya jud ang permi na ko ka-text all day and every day. Lupigon pa ako mga ancient friends. Mo na dayon to nga permi nagasilos sa akong uyab. Kay why daw magsigi ko katawa if mo text si Alex na ko. Like funny man sa gyud kaayo iyahang mga text. Sa sige na mo og away sa akong uyab tungod rang Alex, which let me clarify. Friends ra jud me. I kinda wish we were more than but like it's never gonna happen. Is completely out of my league. Sa mato, nga dili na new issues akong uyab na magselos ako ang mga guy friends. And by the way, I have more guy friends than girlfriends. Mas dali ko maklose yun sa guys kaysa girls. I don't know why dili ko igata. Cool lang jud para sa kuha and mas ganahan ko makig-close og boys kay walay keme og arte. Go lang ng go. Tanan guy friends na ako silosan jud sa kong uyab. And never once nga nagselos ko siya bisag daghan siya girlfriends. Bisag silosan sa akong boyfriend si Alex, go lang gihapon mi sa pag-hangout ni Alex. But never na ko gi-mention sa iyahan na magselos akong uyab. Sabi pa lang, Kendall Jenner kay ko. Nailugan, di ba? Charot. Bitaw. Until one day, I found out na akong boyfriend di ay traidor. He cheated on me with his schoolmate and it's been going on for over 2 months na. I was devastated. Like, what the F? I couldn't believe he would do that to me. I was mad, broken, sad. Basta ka ng feeling na traidoron ka, guya. Mao na. But I handled the situation really well. Kay dili ako ang type na girl na mag-skandalo. Bisan kiat kog noong, civilized gihapon ko. So I confronted my boyfriend if it was true. And he confirmed it. Wajud ko kasabot sa kong gibate, ang giahak, kusog pa magselos-selos mo di ay, kay binuhatan di ay. Anyways, I disconnected myself from everyone after sa nitabo. And si Alex Rajod of all people ang ni-reach out na ako. He was worried. Sige siya call and text but dadma Rajod ko because I was trying to help my wounded heart. But di man jud carry nga ako rang usa. I needed company. I needed tagay buddy sa moto. Sa moto nga nagsabot mi ni Alex nga magtagay sa my crossroads. I tried to compose myself but di jud carry mga bash. I broke down yun in front of Alex and that was so embarrassing. Siya jud ang sige og hatag og advice na ako. Bisag dili gwapo akong uyab. Pero love jud na ako siya. Kay 4 years biyami.
But he threw it all away like a piece of paper for some slap. Motong perfect man siya mohatag og advice. Like I needed to think about it thoroughly yun daw. If remorseful akong uyab, and if mo promise nga dili na buhaton, unsay akong angay nga buhaton. Kay sayang sad biya ang 4 years and to think open me sa mong families both sides. And plan pa namo nga magpakasal. Andisad ko kaingon sa kong family sa panghitabo. So I keep it from them. Basta hysterical yun kayo ko. And ang Alex, siya jud ang tighatag og advice. Iyang explain ang side sa kong uyab basagay. Makarelate daw siya sa kong uyab. So dili siya bias. So medyo traidor siya mga bash sa akong side. Ang believe jud kay ko sa buang yun, kay lihiro mo hatag og advice. Crush na ko si Alex from day one I met him but diha ra ko to. I was even vocal about that with him pagani. And we just joke about it lang kay lagi friends bi ami, anak ko'y uyab. Siya sad, fling and one night stand ra na iyang mga affair. Kay otro sad siya nga wala pa ka move on completely siyang ex nga murag maudan. Until months later, makigbalik man jud akong uyab like he begged me. So I decided na magbalik me. But a contrast, guba na gyud kaayo. It was never the same anymore. Long story short, 8 months later, upat ka tumbling, my boyfriend broke up with me. For what reason? Love na niya ang iyahang ka-fling-fling na girl. Take note. Lahi na sad niya babae. Ang ahak wa jud ay mausap. Once a pig, always a pig. So ako back to drama na sad mga bash. Hurt, dump, and broken. Like, kill me now. Sakit jud kayo ang gibuhat sa akong uyab na ako. I was back in a fool me once, shame on me, fool me twice, shame on you situation. Sakit tuod pero that was it. Di na jud ko makigbalik bisan pag siya na lang ang mabili na laki sa kalibutan. Goodbye na jud niya. Drama na sad ko. Iyak-iyak na sad ko while tagay-tagay. And si Alex na ara jud na siya perme. 4 months later, sakit gihapon ang nahitabo but slight na lang. But there were times na makahuna-huna jud gihapon ko sa kong uyab na tsaka. Moto nga single na ko for 4 months. Sige rami og lag sa kong friends and Alex. Then pagka-birthday na ako, kaklabing ni. Nakig-storya kong Alex, thanking him for everything, for standing by me, and for being such a great friend. 2 bottles of Grey Goose of vodka and 5 bottles of Red Horse later. Hubog na kayo ko mga besh. Napakuyog kong Alex mag-CR. Modern to, ng astang taasas sa waiting line sa mga girls. Modern to nga gisneak in kong Alex sa men's room kay perting hawana. Ihadan ko nga gihag and I look at him straight. Ahaka yun. 10 times man iyahang kagwapo nga hubog kayo ko. Wajud ko kaantos mga besh. Ug ako dayon siyang gitsula eh. French kiss na agad-agad. Ahaka. Lamiag lips, tender juicy kayo. Siya na dayon ang nag-end sa kiss. Ang gipasod na dayon ko sa CR para mangihi and nag-wait lang siya sa gawas. Few hours later, may uli na pero ahaka. Nabitin jud ko and lami na lang jud siya kaayo but dead man siya. Mura siyag na cold. But before ko niya gipasakay sa car sa akong amiga, nag-greet pa siya na kog happy birthday and na mauli na dayon me. Tsaka kayo kay Wajoy Part 2. Abi ko magmaka-birthday sex ko. Bitaw. Awkward kayo. The next day, wala man siya i-text to eh. Anyway, dili man siya morning person so wala rasad ko nalain. Until hapon naman lamang and wala man gihapon siya ga-text. Ahaka. Sumoto nga ako na ang ga-text niya kay feel na ko nalain siya gabi. When I was about to text him,
I received a text from him na mag-dinner daw mi sa Yala. Ang ako sad, go judayon. Moto nga dinner mi. At first, silent, awkward. Then I broke the silence and brought up the kissing scene sa club. Then ana ra siya nga he'd rather not talk about it. So wala na lang sad ko. Change subject na lang dayan. I'm not gonna lie, after may gabuwag sa akong ex, siya man jud ako ang gilongoy. Siya ang gusto nako nga mauyab. Pina-advise pa siya nako nga di daw ko ma-worry because there are plenty of fish in the sea daw. Pero I want to tell him badly na he's the kind of fish that I want for breakfast, lunch, dinner, and midnight snacks. He has no idea that he is the biggest fish in my sea. Sa moto, nag-uol na kay ko sa kong love life, murag matigulang na single man jud siguro ko. Anyways, we went to his condo and dito may gainom-inom og wine until tipsy na minduha. Andi mot-imot gihapon ko kay guol na lagi kaayo ko sa kong love life. Love life rasa jud ako ang kagulan. Kay naaman ko stable siya. Dayon we didn't realize na 2 a.m. naman di ay. So he insisted na magstay over na lang ko. At first, I said no. Abi pa lang easy girl. Ingon ko ngumuli lang ko sa apartment. But ni insist jud siya. 20 kabuok nga big nose. Sa motong nisugot na lang ko. Dayon mga besh, tapad jud ay mi sa yahang bed. I felt weird. I couldn't figure out if it was butterflies in my stomach or I had too much wine. Anyways, who cares? Tapad na biyami. So cover na lang. As we were laying down in his bed, he grabbed me and he wrapped me around his arms. And he told me to stop worrying because everything will be alright now. And that the right guy will come in real time. Sa tinuod lang gikilig ko. I turned over and looked at him and jokingly said na kami na lang duha and pakaslan ko niya. It was a moment of silence. Awkward na dayon. Gikulbaan kay ko. So niana lang ko nga joke roy. And we just laugh. Motong gitutukan lang ko niya, hanyana siya. Nga okay. I will make a pact. By the time you are 30 and single ka, pakaslanti ka. So ako siyang gitubag, nga kadugay pa. Nangatawa na lang sad me, and nag-kiss na jud me. Sula ra jud ang nahitabo na mo that night until nakatulog na me. After that night, mas ni-flourished among friendship. Our band was stronger than ever. Sa among ka-close, I couldn't tell if more than friends me. Special friends or unsa ba. Kay dili biya mi uyab. Wala biya siya nang uyab na ako. So ako, wala na lang sad ko mo question although akong feelings toward him. Mas ni grabe na yun kayo. Siya kay makig-date-date siya random girls. Ako sad kinaay mga ka-date line. But diha rataman. Until pila ka months later, naigay nga nanguyab na ako. He was nice but dili jud na ako bet. But choosy pa ba ko? I told Alex about him. Pero murag na upset siya. Aniana ra siya na if ganahan daw ko sa guy, go daw ko basta happy ko. Basta siya daw, he could feel like something was not right with the guy daw. Motong ako siyang giprangkahan na he doesn't get to decide for me and support na lang sa kuang decision. Dito nag-start ang gap sa mga friendship but support raman gihapon siya nako. Not totally pero okay na lang siya. Sa motong ako ang gisugot ang guy, huyab na mi. Pero mi kuyog and wala na kayo mi time nga magkuyog ni Alex. Months later, naabot ang unexpected. Nabuntis ko sa guy.
And after I told him na I was pregnant with our baby, iyaha din kong gibulagan. Dili daw siya ready. Didto gyud ko nagminatay og ginila. Once again, gibulagan ko guyap. I didn't know what to do. I called Alex. We talked. He was devastated. Long story short, 2 months later, Alex flew back to the States. Wala na jud ko'y makaistorya aside sa kong other friends. But lahi ramang yun si Alex. He was like the most important friend yun. Wala na may communication for pila ka months. That was the most depressing period sa akong life until nanganak ko. After that, I decided na di na jud ko manguyab. Happy naman sad ko and contented sa akong baby girl. Single mama and happy. At least after all sa nitabo, I was still blessed with a beautiful girl. Years had passed and I still hadn't heard from Alex. I missed him every day and I always wonder how he was doing. Mag 30 years old na ko, and to my surprise, naabot si Alex sa balay. Happy kay ko. Perting iyak kayo nako pagkakita niya. Same Alex that I knew. Guwapo, macho, sweet, basta perfect package gyapon siya. And nothing was even more surprising when he get down on one knee and proposed to me. He kept his promise na iyaha kong pakaslan if mag-30 ko and single. Believe it or not, nag-propose gid siya sa kuha and he was willing to take on the responsibility of my baby girl and stand as her father. Pero iyak na ako. He left me speechless. I said yes to his proposal and he confessed na dugay ra sa di ay siya nga nay feelings for me. He just ignored it because our friendship was more important to him and greater than anything else. Siya jud ang pinaka-amazing na guy na ako nailhan. And that was the best day of my life. To cut the story short, wala mi nakasal. 3 months before our wedding, gikuha siya ni Lord. God knows how much I love that guy. That it really hurts. I have loved him more than he'll ever know. I guess, mawajud siguro niya akong faith. Nadawat na ako. Karon na anak ko sa Dubai, working single mom, and life goes on for me. Ladies and boys, mo na siya ang confession ni Alex. Pagkaroon, ladies and boys, shout out time na ta. Saying hi kang Nafli, hi. Mendio Gia, hi. Listening always from UAE. Janeth Consabo, good afternoon, bye gamay. Pa-shout out po from Brunei. Hi sa lahat. Hi, listening from Qatar. Rothy Shoko, hi. Amari, shout out to you. Evelina Tirana, hi, salamat. Glosil Pakunla, listening from Abu Dhabi without skipping ads. Salamat kayo sa mga dili mag-skip og ads. Gusto na mga naminaw, salamat kayo. Kitcha Ira Clareto, hi. Jolie Gorgonio, shout out from Bahrain, hi. Tiny Ting, Kalamis High School Life o mga ka-churcharan. Tiny Ting, gikan siya sa confession nga Hearts of Regrets, tanawa lang palihog sa ato ang YouTube channel ha, na mga stories dira nga pwede ninyo kaayo nga papinawan. Dorian Gray naminaw while nagtrabaho kang Jane Apor, hi.
Pa-shout out listening from Hong Kong. Hi. Lizelle Handok. Amping Permi from Coronadal City. Hi. Miss Kulot. Hi. Put God first whether therefore you eat or drinks or whatsoever you do. Do all the glory of... Tama. Hi, Miss Kulot. Kiseline Perez, active listener daw. Hi. Janes Galiera from Kidapawan. Hi. Joy Jean Vernante. Hi. Enis Abrahan, pa-shoutout by Gumay from Bukidnon. Chari Tagom. Hi. Lane Abrogania. Hi. Rhoda Obsiman. Hi, Bay Gamay. Good day. Always gumaminaw si Mabay Gamay. Nindot kikagtingog. Tapos nice manarate. Waiting for another audio story. Hi. Igene or Ian J. Abihon. Hi. Naminaw sa Tulunan, North Cotabato. Apil pod kang Rose Montes Claros. Hi. Alia Ayla Bulyok. Shoutout by Gamay from Davao Oriental. NC. Hi. Forsha Jill Bungo. Hi. Reynalina Ladang Roth Bandoho. O sa tanang mga naminaw, Maribel Binag, Raijin, Janice Torres. Salamat kaayo ha sa mga tanan nga kanunay jud nga naminaw sa tuang mga confessions diri sa tuang YouTube channel. Hantod sa sunod nga audio story, ako si Bay Gamay moingon og daghang salamat amping pirmi. God bless, love tamong tanan.